بسم الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درسنا صور من حياة الصحابة. عليكم تولي جماعة بسم الله مبه ومبك جولي الرقاء ومبه بن كياسي. darsu men feƴƴunoɗo on hari ɗe yewtude fi o sahabajo wiyeteɗo Ar-Rabi' ibn Ziyad al-Harithi. En yewti fuɗɗode golle makko ɗen fi yanganagol l'islam on, waɗgol jihadi, uddutugol leyɗe e naada yimɓe leyɗe ɗen ka diina. En yewti fi wonde makko leydi Sigistan. Sigistan ko leydi hari hini e nder fewndo ɗo ka wiyete Turkmanistan e Afghanistan e Iran, ka funnange nano wonande Iran, sengo hirnange ñaamo wonande Afghanistan, e sengo ley wonande Turkmanistan, ha yoga e nden saare ɗon fen ɗo no inne Sistan, e nder leydi Iran ɗin no inne Sistan. Hayɓe jogii karamokoɓe honno metela molanaɓe inneteɓe Ayatollah Sistani no gasa ɗo nana fi maɓɓe. aɗa ko e nder o région ɗo mbi ko région Jano, sa inni Fouta, hari Fouta no naati nokkeli ɓuy e nder ɗe leyɗe ɗe wonɓe e mum fewno ɗon. ɓe wino kadi ɓe yahno ko yata 75 farsakh. min no mi ndaara ko honɗo ne mesure fi farsakh, e calculama e kilométre feeno ɗo farsakh gooto heɓay ko yata kilométre ji 5 e 800 métre. mi mana si ɗin ɗon ndaarama haray heɓay telemma kilo 135. mana ɓe ukkino e ɓurure, ɓe yehi e ɓurure ka hunde ala kilo 135 ko ɓuri e fanɗude. arten ka darsu. توغل الربيع بن زياد بجيشه المنتصر في أرض سجستان، فطفقت تتساقط الحصون تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر تحت عصف رياح الخريف. وي أودو ربيع بن زياد ودام هورجو كنونغون fokkiti waɗugol jihadi on. saare ne ɓe hewti o, ɓe udditanen ɗon saare, ɓe joƴƴina laamateri maɓɓe on, ɓe ƴetta konugum, ɓe feƴƴa, ɓe naatoya saare goo. taw wakulu ko yaagol naatugol e nder hunde hara no naatira doole. ɗum tawagala ɓe mana naati ha nder o muutoyi e hoore himo uuyi, himo jogii doole. sanabikul khayl ko kormoje pucci ɗin. andi Allah no waɗani pucci ɗin ka teppe majji no faamiron ko wawi poore sattuɗo, ko ɗum waɗi pucci ɗin kay no wawi dogude e nokkel ɗin fof. joni mana pucci maɓɓe ɗin hewteno saare wo saare ne ɓe immani. hewtugol pucci ɗin ɓe mana ko hewtugol konungu. hewtugol konungu ɓe mana ko hettugol saare nden ñinna ɗon l'islam o. ko ɗum ɓe faandi. wi hari caye ɗen no yanira wootere wono kaaki leɗɗe ɗe yanirta noon si setto hewti. si setto hewti ɗo andi henndu sattundu waɗay, kono harifu ka meɗen ga e harifu ka maɓɓe to no serti seeɗa.
kamɓe heɓe mari ɗi ɗumaji nayi timmuɗi tis ko innete kon setto dabbunde ndungu ceeɗu kamɓe no mari no timmi setto ngon si adi ka maɓɓe ko ɗum innete harif ko on tuma kaaki ɗin fof soyɗata si henndu non ari ɗi fof ɗi saama si ndungu ngon aroy ko wiyete kon chita a tawa leɗɗe ɓurɗe ɗuɗɗe nde no dari a sikke ko leggal yorngal koye hoore ɗen ɗon leɗɗe e honno wetelan wono wonɓe leyɗe Europe ɗen ɓe anndi ɗum no moƴƴan koye hoore ɗen ɗon leɗɗe noon neige on aroyta si wonoy noon haa chita o lanni janngol ngol iwi ndiyan nan acci saƴude leɗɗe ɗen kadi fof wilita feenoga leɗɗe ɗe wilitata ɗon ɗe fiina ko ɗon wiyete rabie ko ɗon wiyete rabie ko on saa'i ɗon ɓuri fottude e leɗɗe ɗen fof no wilitay hennuno no laaɓa janngol ngol no ɗoyti nange nge wula si wonoya ɗon noon haa hewtoya si ɗum no lanni ceeɗu ngon noon ara ko on tuma leɗɗe rimuno ɗen fof ɓendata ko on tuma nange ngen wulata ko on tuma kadi hennduji yorɗi ɗin heɓoto fin tun no faami ɗon arrabe mana henndu ka maɓɓe toon si ari liɓay kaaki ɗin fof wonnoto ɗayɗay si ɗi ɗayɗi ɗi wojjita si ɗi wojjiti henndu noon ara liɓa henndu noon ari liɓi wona ɗon haa si wilitoya kadi rima ko wana noon وهب أهل المدن والقرى يستقبلونه مستأمنين خاضعين قبل أن يشهر في وجوههم السيف حتى بلغ مدينة زرنجة عاصمة سجستان ɓayru ka o hewti wo nden saare ɗon himo foolude saare nden hannde kadi ca e luttuɗe ɗen nande himo arde wo ɓe heɓilo hey wata en nanngu e gere en wawata are si o hewti are etten saare nden watten e sooke makko kono woni wattugol saare nden e sooke makko hara ɓe piirali mana mo ɓe wonay ka galle mum gooto nanngatake gooto waratake jawdi ƴettatake jattatake haldete fotte ko jiluɓe yoɓata adda ko halda fotta kon ɓe yoɓa kono fus waɗatake amma noon si ɓe piiri haa ɓe waawiɓe koko yewtuno ɗen kon wonnoɓe piirude ɓen fof si ɓe faalaɓe wa yeeɗe ɗon noon ɓe tawi tigi tigi wata ɓe wakkilo haare nden ca e feƴƴunoɗe ɗe wawali dartade ko ɓen no wawali dartade kamɓe kadi ɓe wawata joni ɓe yondino ɓe waɗa mustamanin kowoni mustaman ko haldaɗo fotta jonna amana yimɓe ɓen ka seeɗal islam ka dawla islamiya wonɓe toon ɓen ka nder dawla no jogii catégorie ji e nder maɓɓe julɓe ɓen tigi tigi e yimɓe leydi ni jeeyaɓe ɗon ɓen wiyeteɓe ahlu zimma e yimɓe mustamanina haldaɓe fotta ɓe newnanama yoɓe wonu yoɓe naato fewno ɗo par exemple si goɗɗo jonnama visa naatugol e leydi haɗa ko mustaman jonnunomo visa o newnanimo yo naatuga leydi ɗon o waɗa haaju makko on e hoore hay e hunde o lordatake o tampintake e hoore mo teddini sardiaji ko tawi ɗon kon joni noon julɓe ɓen kamɓe kadi ko law ɗum ɓe fuɗɗino yimɓe ɓen ko imma ko muslim ma ko zimmi ma ko mustaman iwaynoɓe nokku ko ara naata ka saare l'islam adda yeeyugol ɓe newnana arab e yeeya kala ko ɓe yeyata julɓe e heferɓe heferɓe ɓen ara yeeya hoota koɓe mustaman ɓe newnanama ɓe aru ɓe yaha ko wona noon joni noon ɓeeɗo kamɓe kadi ɓindi menen faala heɓude aman min halda men fotta awa ɗo joni saare nden ko onon laami kono minen kadi ko minen woni jiɗɗe yimɓe saare nden haɗay min natataka diina taw si tawi henanali men kono noon ko halduɗen fottuɗe yomin yoɓu wo men yoɓe ko ɗum no woni mustamanin ɓayde ɓe hewti zaranja asimata sigistan hannde kadi tawi ɓe hewti ka woɗɗi ɗon ɓayde ɓe hewtoyi ɗum fa ida bil aduwi qad adda li harbihi l udda
وكتب للقائه الكتائب واستقدم لمواجهته النجدات وعقد العزم على أن يذوده عن المدينة الكبيرة وأن يوقف زحفه على سجستان مهما كان الثمن غاليا كبهوت نودون من ننتهي بهبليك هبلاند مولناد في حبغول بدا بي آلاجي بدا بي كو نيامته كتبا كو ويندي تاغول windi tagol no wawi waɗgol recensement kataba ko windugol to nina ni kattaba ko windi tagol joni ɓe ndaari gayneɓe hawre hare ɓen fof ɓe winditi ɓe wonɓe leydi ni tawi gayne hare fof ɓe winditi ɓe ɓe sendiniri ɓe ɓe waɗi honno wentelan o kataɓe ko ɗum woni katiba ko bataillon ɓe sendinaɓe onon temeɗe dere wone ɗo onon temeɗe ɗiɗo wonon ɗo onon temeɗe tati ko ɓe oɗo woni hoore mo ko ɗum woni kataib ɓe mooɓiniri kala woɓe tawi ɓe adday faabo najadati ko faabo addoɓe faabo ɓen kaari en ko yimɓe meɗen noddenɓe ɓe faabo en ɓen ɗon immina woɓɓe ɓeeɗa kadi immina woɓɓe ɓe felliti ɓe haɗaymo naatugol e saare nde ɓe jaɓantamo naatugol e saare nde nde saare maɓɓe mawde ɓe darnemo tooni saare nden ɗum non noon ko fawi ɓe wo ko fawi ɓe ko ɗum ɗon ko satti wo ko satti ɓe wakkiloto ثم دارت بين الربيع وأعدائه رها حرب طاحون لم يضن عليها أي من الفريقين بما تطلبته من الضحايا وننقل hawre moolanaade waɗi hakkunde maɓɓe gere piiro moolanago waɗi hakkunde maɓɓe o wi'i no yewtitano ko luga adabiya wo hay gooto wuddiraali e kala ko ɗaɓɓeteno ko fiino o gere tiiɗira hay gooto kadi wuddiraali heɓugol yanɓe sahidi e nder muɗum ɗum mana julɓe ɓe maayi buyi ɓeeɗa kadi maayi buyi ko luga adabiya won yewtude sinaɗo ko wigol tum kende ɗen ɗiɗi noon heeɓi mayɓe ɓuyi ko noon wollorta ka ɗuma kono ɗoyni lam yadinna alayha ayun min alfariqaini bima talabathu min aldahaya فلما بدرت أول بادرة من بوادر النصر للمسلمين رأى مرزبان القوم المدعو برفيزة أن يسعى لمصالحة الربيع وهو ما تزال به بقية من قوة لعله يهضى لنفسه ولقومه بشروط أفضل ɓe haynino wondema no gasa ene julɓe ɓen heɓa polgal hoorejo saare nden wonnoɗo hoore maɓɓe ko hawre on lanɗo maɓɓe on ko marzuban lanɗo maɓɓe on ko marzuban wiyete laamu ngun titre laamu ngun ko marzuban inna marzuban e marzaban o ko parvise o wiyete noon ɓayɗo o tawi he no gasa ene hewtiga julɓe ɓen foola ɓe heeɓi nokkel kaari ɓe waɗi hunde kaari no gasa ɗum ɗo waɗa haa ɓe foola ɓayɗo yii ɗum o tawi kis jooni o eto o ndaara si ɓe yewtay ɓe faamodira ɓe accira ni hara nden sabu si ɓe yewti fewno ɗo himo mari doole no gasa o waɗay chartiji ɓurɗi moƴƴande mo kanko julɓe ɓe jaɓaɗi fii tun no ɓe fortora gere on anndi siɗa ko innete kon négociation ko taw haɗaɗa mari doole ina mari poids fe no négociata teno mo wonɗa négocié ɗo no jogii piiji ɗin fof kanko jogii ɗi fof condition ji ɗi waɗɗa o ina wakkilaki فبعث إلى الربيع بن زياد رسولا من عنده يسأله أن يضرب له موعدا للقائه ليفاوضه على الصلح فأجابه إلى طلبه مرزبان پرويز o immini goɗɗo yehi haa ka Rabi' ibn Ziyad o nulimo yo joni o landike mo yo newnamo o ara ɓe yiida kamɓe ɗiɗo ɓe yewta o si ɓe faamodiri on tuma ɓe waɗa sulhu hakkude maɓɓe on tuma Rabi' wi o newnanimo yo ar o waɗanimo ñalande
ɓeyɗo waɗanimo ñalande kono ngo waɗi amara rabiu rijalahu an yuiddu almakana listiqbali parvisa wa talaba minhum an yukaddisu hawla almajlisi akwaman min juthathi qatl alfurs jaɓɓoɗen mo kono darane lan e nder laawol ka o rewata ɗon ka takko ka nokkure ɗon are fawiniron furoji yimɓe maɓɓe ko wara ko mbuy takko ɗo fof waɗon takko ɗo fof fureji waraɓe hari ɗuman nakata ko ne ɓali ko ɓe gayni pirude surrakata adde waɗon takko ɗo fof nano e ñaamo dow ele ka o yeƴƴitori wo ara o yiye fureji yimɓe makko men no waali ɓe waɗi ɗum wa an yatrahu ala janibayi tariqi alladi sayamurru bihi parvisu juthathan ukhra mansuratan fi gayri nidam waɗon kadi ka laawol ka iwrata to fero ɗon fureji nano e ñaamo ka yiƴƴidori wo fure no waali haɗon ardindirali ɗi o haynoɗa fure o haynoɗa fure o haynoɗa fure ka yeƴƴidi o hayno fureji no waali ɓe waɗi ɗum kadi wa kana rabiu tawila alqama rabiu hari ko aade juutuɗo dari adima alhama ɓanndu no wuudi shadida sumra mana ko aade fayda ɓaleejo mana o rawna dakhmal jutha ɓanndu no jenɗi ko aaden kakara yabathu rawa fi nafsi man yara hayniɗo mo ɗeñƴoto hayniɗo mo hulay hayniɗo mo hulay joni noon fureji no ka laawol fureji no ka fottete ɗon awa wonaɗo fotte ɗon ko kakarari goɗɗo wata ndaarudemo laaɓi ɗiɗi falamma dakhala alayhi barwisu irtaadat faraisuhu jaza'an min ɓayro o naati o yi'imo o ɗeƴƴi jaka ko o min woni haɓude jaka ko ngii o huli kisan jaka ko kullimi o huli kisan wan khala fuaduhu hala an wana ɓernde makko ne taƴi sikkene yanoya nokkugo to kulol sabu ko yiɓe waraɓe ka laawol kon falam yajru ala dunubi min hande kadi o suusali ɓaɗade mo ɓaɗagol salmina tawi heƴata wa khafa falam yataqaddam li musafahatihi o hewti o dariɗa o salmini kono ɓaɗaki o hewtalimo o fonti junngo ɓe salmodira hari o huli wa kallamahu bilisanin mutalajlijin multat o yewtimo e hoore ɗengal wonɗo me'ude aaden huluɗo konnguɗi ɗin ala laaɓude meɗen hari kono goɗɗo ko awa tawi ɗon tigi tigi hande kadi o huuli o annda ko o wowla wa salahahu ala an yuqaddima lahu alfa wasifin o wi a adday paygoye wulure paygoye sagataɓe wulure hara ɓe helli faaka wa ala ra'si kulli wasifin jamun min aldahab hara paykum be paykum no waɗana kufune kange maagewal kange fayɓe wulure paykum be no waɗana kufune kange mana maagewal kange ko kanko wi ɗum oyni so jaɓi darde ngere on hara on natata o warata on watta e hunde mi fodiyo mi adda e fayɓe wulure paykum ɓe paykum no rondi kange fa qabila rabiu wa salaha parvisa ala zalik rabi mi newni وفي اليوم التالي دخل الربيع بن زياد المدينة يهف به هذا الموكب من الوصفاء بين تهليل المسلمين وتكبيرهم فكان يوما مشهودا من أيام الله ɓayru ɗum gasi ɓeeɗo addama hande kadi o fokkiti naatugol saare nden no lanɗo naatirta noon e saare himo mari ko wondi e makko nano e ñaamo woɓɓe no iwtiri nano woɓɓe no ñaamo woɓɓe no iwtiri ɓaawo ɓe sifaaɓe ɗo fof no ɓaawo makko no cuɗa no rondi ko rondi kon jama on no wiya la ilaha illallah la ilaha illallah allahu akbar nden ñande hari ko ñalande maanditande nde yejjidetake
nder ñalaade Allah ɗen. ظل الربيع بن زياد صيفا مصلة في يد المسلمين يسولون به على أعداء الله. o luttuno ko no o wonirno sayf kaafa fontanaka wonka e juuɗe julɓe ɓen heɓe haɓiraka ayɓe Allah ɓen. fa fataha lahum lmudna wa waliya lahum lwilayati hatta ala al-amru ila bani umayyata fa wallahu muawiyatu bnu abi sufyana khurasan. ko noon o woniri fi khilafati umar, uthman wa ali radiyallahu anhum, ɓayɗo muawiya laamiga radiyallahu anhu o inna o joni halfinima khurasan, mana o yanyanimo laamu ngu. ɓayde annahu lam yakun munshariha sadri li hadi lwilaya, kono hari ɓernde makko hentinaki fi ko lammina khurasan kon. وقد زاده انقباضا منها وكرها لها أن زياد بن أبيه أحد كبار ولاة بني أمية بعث إليه كتابا يقول له فيه إن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يأمرك أن تستبقي الأصفر والأبيض من غنائم الحرب لبيت مال المسلمين وتقسم ما سوى ذلك بين المجاهدين. هذه أول تراك لمنا دونكم no jeeno noon ko ɓeydi honno wendelan hiɓɓagol makko ngol e añugol laamu ɗum Ziyad ibn abihi ko Ziyad ibn abi Sufyan wiigol mo Ziyad ibn abihi no mari qissa te dangon no yona en sifoton ko imo jeeyano e nder hooreɓe dawla bani umayya mo jeeyano e ɓen hooreɓe o windanimo lettere وإن أمير المؤمنين معاوية يمريما يا مرو كان on e kaalisi on kala gere mo heɓu ɗum kan e kaalisi ko heɓi kon ko ya maru ɗum ɗon ko addete ɗum ka capital ka baytul mal. kala ko heɓu ɗon si wona ɗum ɗon coñci pucci no maccuɓe horɓe cuuɗi miranji aalaji ɗum ɗon senɗon hakkunde waɗɓe jihaadi ɓen on. o windanimo on leetar fa kataba ilayhi yaqul rabi o winditani Ziyad ibn abi inni wajadtu kitaba allahi azza wa jalla ya'muru bi ghayri ma amartani bihi ala lisani amiri lmuminin. o inni ko mi yi'i kon ka deftere Allah on no yamiri ko a yamirali wona ko yamirɗa ɗo kon Allah o yamiri ka deftere makko. wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu, ko khumusu on wonni ko lutti kon mi sendana waɗɓe jihaadi ɓen. a watala inude mi maɗo kanŋe e kalis on seno ko kanŋe e kalis on ɓuri ɗoɗude tawko ɗum no ɓuri khumus. andi haray mi tooñi waɗɓe jihaadi ɓe joni koko Allah wi kon ko ɗum ɗon ɓurani lanko mi taw ko ɗum ɗon ɓuri wonde haqiqa. inni wajadtu kitaba allah azza wa jalla ya'muru bi ghayri ma amartani bih ala lisani amiri lmuminin thumma nada fi nnas an ighdu ala ghanaimikum fa khuduha. o inni jama o yoɓe yahu moɓidira hono ganaimoji ɗin ko kon hoyri ɓe nata pula tañinaki no woɗi nanowo ɗum fewno ɗo kon hoyri. idan moɓidire ko heeɓi kon sennon no haniri noon ɓe henni ɓe moɓidiri no haniri noon o ƴetti humus on o naɓi dimaska ka daril khilafa. ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصول هذا الكتاب خرج الربيع بن زياد إلى الصلاة في ثياب بيض وخطب الناس خطبة الجمعة. ɓayde o leetere ari jumaare hikkunde ɗon nden o fokkiti ka juulugol o watti coñci daneeji o ƴawi o hutubi jum'a on thumma qal ayuha nnas
inni qad maliltul haya wa inni da'in bi da'watin fa aminu ala du'ai koyo jama ene mi haaɓi gurnan ɗam ana gurnan ɗam mi titila miɗo du'ade du'a on fof wi on amina e du'a ko moni du'ade kon ثم قال اللهم إن كنت تريد بي خيرا فاقبضني إليك عاجلا غير آجل فأمن الناس على دعائه فلم تغب شمس ذلك اليوم حتى لحق الربيع بن زياد بجوار ربه إن الله متوريك ما ستوي هذا هدرني لم مجره هذا يدني لم مجره awa ƴettitan kisan hara wona on tuma ƴettitan joni hara wona on tuma jama on fof wi amin o jippi o julni o hooti nangue mutali te Allah on ƴettitimo yettitoɗen seeɗa fi o Ziyad ibn Abi Sufyan ma Ziyad ibn Abi fuɗɗora noon Ziyad ibn Abi Sufyan enen ko ɓe wiyata kon hadi wona heɓaɗo e nder dewgal taban ko fil jahiliya kono ɓe Abu Sufyan waɗi mo istilhaq no woodi ka fiqha ko hukum sha'ik mukhtalaf fi maana irɗitagol wonnema oɗo ko ɓiɗɗo anni irɗitagol wondema oɗo ko ɓiɗɗo anni hoore hari dewgal ngal wona dewgal seldungal imma dewgal ngal hari ngal ala ma hara subha no woodi e nder dewgal ngal joni noon Ziyad ibn Abi Sufyan Abu Sufyan wi o ko ɓiɗɗo anni miɗo wonduno e kaari ko on jibinanilan oɗo ɓayde o naati e l'islam hannde kadi ɗum ko feƴƴino kon fof qabla l'islam ala landitede kono sahaba ɓe mbuyi e karama ko ɓe mbuyi wara an minhum tawi ɓe ami widon mo ibnu Abi Sufyan par ce que subha no woodi est ce que ko kanko tigi tigi woni baaɓe makko ka wona iɗon anndi qa'idan ko wi alwaladu lil firash ka mana debbo ƴettaɗo dewgal sunna e farilla ɓiɗɗo heɓiɗo ka galle ɗo wo ko jongalle woni baaba ɓiɗɗo heɓiɗo ɗo wo ko jongalle woni baaba gundon ko Allah jogii kono kene on ko ɗum ɗo wiyete joni no ɓayri oɗo noon hari nene makko wona ka galle Abu Sufyan woni ko ni ɓe yidiri ko ɗum ɗo no gasa hara ko ɓiɗɗo Abu Sufyan tigi no gasa kadi hara gorko go yiidino on debbo on saayi ɗon hara ko on gorko ɗon woni ɓen e Ziyad ibn Abi Sufyan kono ɓayde Abu Sufyan qiri tigi kanko no qiritori no haɗa mo mari qara'in e ko hollatama wondema enen ko ɓiɗɗo makko ni almuhim ko ɗum waɗi buy maɓɓe inna Ziyad ibn abihi Ziyad mo ɓen mum Ziyad mo ɓen mum mo annda ka baba mum tigi tigi e sooɓe ani ne kaari mo ɓen mum amma no siɗi ɓen makko no annda inne kaari mo kaari yani ko ɗon hada huwa mawdu amma ka darsu meɗen ɗo en fuɗɗoray amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu an ko wino ma sadaqani ahadun mundu liftu kama sadaqani Rabi' ibn Ziyad ko attiɗen janngude ɗo Seydina Omar hari o landoto jama on feere o fewjinoto o liisinoto o fewjinoto o ɗaɓɓay waajede kanko woni amirul mu'minin piiji buyi e fewno nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o adda feere wahayu on tabintina feere makko nden mana ko aden jom feere no kono ɗum e ɗum ɓayde o halfinama hari o diisinoto o fewjino o lando yimɓe ɓen yoɓe waajo mo ɗum ko holli wonnema kanko
Umar ibn Khattab radiallahu anhu mo jogino ko wiyete kon sifat al qa'id, hoorejo koyo diiso, hoorejo koyo diiso, laamaɗo koyo ɗofto. ɗum ɗon naɓata piiji ɗin. si hoorejo on no diisade, laamaɓen no ɗoftade, faljireji ɗin ɗuytoto, awa ellaji ɗin kadi ɗuytoto. hari o diisoton, joni noon e hoore ko o diisoto kon, o yii yimɓe ɓen no wayi. laamu wela yewtude, lanɗo wela yewtude. ko ɗum waɗi hari so yewti buy inno moodi ka laami noon a jama on no wi alhamdulillahi no ɓutti, jama on no ida wakkili ɗa wadde bergo wowɗa kon, tigi tigi on Allah waɗande ɗum ɗo ɗum no woola, ko wallintamo ɓernde kon, ko ɓuttintamo ɓernde kon. e ɗum no heewi ka hoore jon tuma o landi o koko piiji moƴƴi makko ɗin wona sifeede, ayibaji makko e ellaji makko e farjireji makko ɗum no woolatake. ko ɗum waɗi Seydina Omar ɓayru o yeyno woɓɓe ɓe woola haa ɓe gayna, so ɓe gayni wolude tawa tigi tigi o yiyaali hay hunde ko ɓe wooli ɗo kon ko hitti, ena jooɗo. goɗɗo kadi immo woola ena jooɗo. kono lanɗon wona ko wellatama kon woni ko hato jina, koko nafata ɓe o laami ɓen kon, e ko nafata hoore laamu ko o laamani kon, ko ɗum ɗo woni tigi tigi on. oɗo wiimo heyka an, ko heɓuɗa ɗo ko jarrabuye. on faami? mana wona ko goɗɗo arata enna félicitation, en duwi ke en weltigi Allah jarama, kono ngal teddugal ɗo heɓi kanko wona ɗum o wi, wa borrama modibbo Allah nangima e ngal ɗo a jarribama. haala kan sertiki san wigol en yetti Allah nema on, modibbo mi hulanima, ɗiɗo ɗiɗi nanda. joni noon o ari o inni modibbo mi hulanima ɗo, wakkilo hula Allah moƴƴa, sabu ko halfinoɗa ɗo no tiiɗi. si be feggi ke nokkere kaari to Allah landitama fi hon ɗum ko be kum feggani, ma be kum majji ka burure, Allah landitama ko honɗum be kum majjanno. joni noon si tawi hakke kulloy koye baha imu hoy koye Allah landitoy to lanɗo on, hakke baha imuji ɗin, hakke bani adama on noon. Omar yewta ɗon, o andi ko yewta, o faami ko honɗum o yewta. ine modibbo ko wolanɗa lanɗo ko hade hay goto wonna la siwa ɗum. o woli direct o suuɗaki, goto woliran Allah gonga gila mi laami wono woliran ɗalan ɗo ni hande. onni kan hombo, onni ko min kaari wolani ma gayno. min jarama, Allah waɗ barke ma. yo lanni joni noon sifa ɓe yimɓe hawkatake, kelɗuɓe ɓen hakkude jama wona hawketeɓe. weɗo koya ƴettu wondema ko manankum ma kunni. o inni ke sen Abou Moussa al Ash'ari wattani yile o neɗɗo wiyeteɗo Rabi, wattana yile o. tawi ko o wooli ka ɗengal o kon ko ni o wayi, oɗo o nafay janngo. tawi ko wooli ɗo ko ni o wayi kanko, o nafay. faamen ɗo Seydina Omar hari yimɓe ɓen, ɗaɓɓugol yimɓe halfinteɓe ɓen, hari no hitte makko moƴƴa. o inawa si oɗo no gayna, si oɗo ko ni o wayi, oɗo no gayna o nafay. on andi yimɓe ɓen no wawi wonde hara ko aaden nunɗuɗo fewuɗo, kono no loyi gaynta hunde, on halfintake goɗɗum. kono e julɗo Allah moƴƴo ɗumanni, kono halfintake hoore yaaka.
woodi woɓɓe ko kakaraji ko mbiruji no suusi no hulata kono nunɗal ala peewal ala ɓeeɗo kadi si ɓe halfinama ko soñja jama o sa halfini nunɗuɗo mo gaynata ko ella sa halfini gaynowo mo nunɗa ko ella ko Allah walle heɓa gaynowo nunɗuɗo kala mo ko ɓe ɓuyno yewti joni noon zamanu ngu nga fewndi ɗo a wata heɓude fou ono ibnu taymia rahimahullah no wi ene joni noon si tawi ɗiɗo ɗiɗi wawali fottude aade goto ko honno warrete ɓe wi si tawi ko telemma ka jawdi hay simo lo'i seeɗa kono simo nunɗi ƴettu on no waɗa on ɗon ƴettu nda ka telemma ka jawle nda ɓurɗo nunɗude o hay simo lo'i seeɗa amma telemma ka guerre ka administration ɗum ɗon on haysi nunɗal ngal no manki kono halfin on ɗon kono noon suusi fewtude gaño mum inna ko hunde kaari watta kono noon suusi wiide gaño mum ko hunde kaari waɗete joni kadi amma o nunɗuɗo ɗa ɓayɗo o kella o suusata amma noon sa halfinimo goɗɗum ko jonnuɗa mo a taway ɗum mana hari heɓugol yimɓe ɓen no hitte Seydina Omar radiallahu an o suɓoto no moƴƴa Allah kadi hawrinanimo koye ɓuri ɗuɗude kon ɓe o halfinta ɓe fof o halfine ko ɗum waɗi Abu Musa al Ash'ari ƴetti oɗo kisan waɗimo ka waɗoɓe jihadi ɓen waɗalimo kadi serajo mo mari musidɗo makko wiyete al muhajiru o inni onon ɗo ɗiɗo o hikkoto yeeso koko waɗa ɗo fof waɗa o yii hakkille no woodi cuucal no woodi hakkille no woodi doole no woodi feeno ka piirugol goto wawali mo dartade si hewti kadi ka inneten kon négociation yewtugol tawi kadi mo mari hakkille ɓuri ɓe woni haɓidude ɓe ɓeeɗo no faala ande yoɓe yewtu kono haray ɓe holli hoore maɓɓe heɓe dolni o eti o holli wondema on dolna ko on fus seede mum hino yimɓe mon ɓen ko wara ko si en fottali joni ko sifa ɓeɗo kadi warete joni son ari ɗo joni on jaɓali famodiren ko sifa ɓeɗo kadi warete joni joni ko ɗum ɗo woni alhaali o woni hollude hay so wolari ko ɗum alhaali on holli hino mi lanci ɗum ɗo fof joni sa jaɓali famodira mi lancay ɗum ɗo kadi joni donc joni accire ni hara ko ɗum ɗo tun lanca joni ɗum ɗo ko wiɗa o mi jaɓi fa kono lutti ko lanca mana haqqille no woodi ka hare andugol no haɓirte noon haqqille no woodi ka négociegol famodire heɓa ko faala kon e hoore condition ñi mum ɗin kañum haqqille no woodi wondema ɗi konuji ɗo watake joguede ɓaawo jawdi ko jawdi wata jogade ngu konu ɗo ɓeɗo fof no haddo jiiɗi e jawdi ɓeɗo ɓe ñaama ɓe holta ɓe ñawdo si ɓe barminama ɓe ñawde ɓeygureji maɓɓe ɗin no accaka leeɗe kaɓe iwri toon ɓen noon kadi ɓe naɓani goɗɗum joni on adda jawdi onon on adda jawdi simi acca on adda jawdi jelu habbelan waɗa goɗɗo joni honno wedelan jandi ɗi 2 métre inna ko joni waɗe ɗo kange anno adde kalisi hani ɗo jandi muta andi ɗo heeway tun sakito ɗo yo ndiɗo jandi heew hara hewtuyi seraji ɗin to fof moɓenaɓe en alaalimude ko jeeyi adde sappo adde wulure ko ni enen ko hiɗa andi ko marɓe oya wolima eɗen mari jawdi no ga ɓurminaga si min kadi heeɓi ɗon feere ko honno o moɓinta ɗe jawɗe ɗo haɗan kono faalirano ɗo kadi o yii oya inni mi adda e fayɓe wulure fay ko mbe fay ko no rondi kange joni so tawi goto fof no rondi gramme goto andi ko gramme wulure so tawi goto no rondi kilo andi ko kilo wulure andi ko buyɓe rondi koye hoore ɗum winaga si joni ko lutti ko ƴette ko onon jeeyi ɗo koye faamu l'islam on haadi wona ɗaɓɓere ndi jawdi ɗo woni na ndi jawdi ɗo o wonno faale makko on tigi
kono wonno faale makko on ko ɓe laamiɓe ɗo yo doole maɓɓe ɓe jippo yimɓe leydi ndin hetto hannde kadi mo ɓe miijano hoore mum hala ko woni yanganade kon ko kañum jeyi ndaara si naata ka diina e si naatata ka diina kaɓe waɗno ɓe forsi ɓe waɗi kaafa ɓe naati kon ɓenɗo naatuno diina kamɓe adno ɓe waɗi sulhu ɗon ɓenɗo kadi naatuno diina par ce que ɓeeɗo ko sulhu ɓe ndaari ɓe tawi ko nafa maɓɓe leyɗe ka l'islam waɗno honno jizya toon fof jizya on ko waɗano ko 24 isna achara e honno wiyatalan e sitta marɓe jawdi ɓen ha 24 dinar ma mo ɓurɓe ɗuɗde ɓen samana 40 dinar hikkiɓe ɗon ɓe marɓe hakkude ɓen classe moyen on ɓen ɗon 24 dinar ɓe isna achara dinar tawi kon ittintake debbo ittintake karamakojo ittintake anno yimɓe kiikalaɓen fof ittintake ruuɗiɓe wonɓe rewde Allah ɓe fof ittintake mana ko seeɗaɓe tum wonno ittede tawnoɓe no duwa yahde jihaadi kono joni ɓayde wonaɓe julɓe ɓe fawaki ɓe waɗugol jihaadi joni ɓe ittu ko jihaadi on waɗiroye donc wona alɗingol julɓe ɓe wonno ko etagol heɓa doole ko hiwira jama on hara faalaɗo natude diina o so naati o hula hande kadi goɗɗo no wimo goɗɗum ma waɗimo goɗɗum doole ɗen no woodi ko laamuji ɗin sallotono jama on sorto e nder koɓe woni kon tawta diina ka laamu be laamu no mari doole innugol ɗum hunde kaade mi newnali mi jaɓali ɗum waɗatake ɗum ɗo e ɗum ɗo kono ko doole ɗen joni noon si ɗen doole iwi hande kadi faalaɗo o yaata ka diina wona jama faama wondema hari ko ɗaɓɓere mbuuɗi ɓe woni seede mum kon ngo waɗi o yii ɓeeɗo faalama bonnutude sariyaji ko Allah waɗi ko oyni hande ɗum ɗo tawa talan mi tawe e mum yo Allah ƴettitan noon joni yo Allah ƴettitan fewde ɗo gurdanɗam wela hande kadi hanki hadi ko fi Allah wona haɓede joni noon fi mbuuɗi ɗin ari fi aduna o naati e nder muɗum joni min miɗo torade wiye amina on tori ɓe wiye amina Allah o ƴettitimo ɗon seede wona aduna on o faalano ndi jawdi ko moɓaɗo fof wona fi makko wona fi ko darnira galleji wona fi ko dankora ɓeygureji makko ko fi no diina kam ɓantire ɗum ɗo ko hollata en wondema mo ɓeeyo jooɗo miijito si tawi ɗe yewte ɗo fi rabi ibnu ziyad ko feƴƴuno heɓini duuɓi wulure e duuɓi 400 ɓayde ko fewno khilafat omar ɗum wonɗe yewtude ma fi khilafat muawiya wonɗe yewtude fi mum hara oɗo gorko naatuno l'islam o naati l'islam o janngi deftere Allah nde o ɗaɓɓi arsike o wondi e ɓeygude makko nen ka galle imo tottude farillaji ko Allah wi ko imo ittude zakka mo yaade o hajja ene e yewtere no fi makko hande sahabaɓe jelo woodi naatuɗoɓe ga diina goto ala wolde fi maɓɓe hande no heewi ka taabi ina jelo goto ala wolde fi maɓɓe hande ko honno waɗi siɗe wolde fi oɗo hande honno waɗi siɗe wolde fi oɗo hande ko tawde o acciti goɗɗum o fokkitani goɗɗum ko tawde konko acciti ɗon no hitti ko ɓeygure ko dépense ko piiji kiɗi wonɗen dogude fi mum ɗin gila aduna on dawi ko ɗi wona dogede fi mum hirande soƴƴaari e mbaldi e koltu e ɓeygure ɓeeɗo kadi hari ɓe mari ɗum wonde wona hari wonde maɓe mara kono ɓe wakkilino wattirgol ɗum ɗo ɓaawo watta fi diina kan yeeso ko ɗum ɗo waɗi siɗe yewtude fi maɓɓe hannde si tawno wonano ɗum areno ɓe wowno waw goɗɗo taari kam feƴƴino neeɓi gooto annda inde makko gooto annda no wiyete gooto annda taarika makko goɗɗo joni o yii kilo 450 burure hulɓinide kadi hakke ma ko hulɓini fi burure ne wayni hay kulle burure ɗen suusata no taƴƴutude nden nden burure ɗon
hakke makko ɓuri woni hulɓini so tawi bono e buuto huli nokku andi ɗon no hulɓini ga alhamdulillah rabbil alamina an e min hannde jodde otowal climatisé immoɗen ɗo yaha labbe hewde inen ronki ade ronki hannde ɗum soññene ngol lawol no mettiyade ɗum ɗo wullidoɗa ɗo ha ronka oto climatisé ɗa joni mi piiji ɗin fof haraɗa wullitade inna tigi tigi on addanelam mi looto waɗanelam ɗum ɗo miɗo ronki ko fof ala ko mi waɗumanna lawogol ala ko ɓe soñjaki e mum ko a ndaaru tun hakkunde ɓeeɗo ko hontuɓe fokkotono ko honɗuɓe faalano ko honɗuɓe wonno yanganade enen kadi ndaaren ko honto fewniɗen ko honno fokkutoɗen ko honɗu wonno yanganade janngugol ɗi darsuji ɗo ko etagol inna a wata wadde ko o waɗano kon tigi kono a heɓay wakkilare e nder wakkilareji go'o ɗi wawata ñembinde goto e ɓeeɗo goto en naya immo ɗo yaha e ɓurore hande kadi ɗum ɗon lanni kono no woodi wakkilareji goɗɗi wawata wakkilade fen ɗo an kadi asa wala allah ɓaawa duuɓi temedere goɗɗo woola fi maɗa ɓaawa duuɓi temedɗiɗi goɗɗo woola fi ma e yewtina no laabi bu e landike ɗo ko hombo emen andi honno sorirawo makko sappa ɓon honno wiyete mi landike ɗum kadi ɗo soro ma sappa ɓon honno wiyete na lanni an kadi miijidi joni so hay hunde a waɗare ka fewniɗa ɗo an kadi ñande goo ñande wonɗa sappa ɓo tanirawo ma sappa ɓon so landuyama ko homboni soro makko sappa ɓon hara ko annu onna e anda mana bo beeyo eto wakkilo waɗa goɗɗum fewno ɗo wona fi inde nde wonɗa waɗirde ko ya waɗiri fi allah subhanahu wa taala amma marugol inde nden allah subhanahu wa taala mare هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Abu Musa al-Ash'ari o hari nelaɗo nomi mo nokku goo seyna wan tekki hakkude ɗo ha oɗo hooli hakkude ha hari ɗumana Abu Musa al-Ash'ari no jeeya e sahabaɓe al-Qurra sahabatul Qurra mo jeero e sahabaɓe ɓurnoɓe wakkilade men feyno nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam mo jeeyano e sahabaɓe wakkiliɓe ɓen gila law mo jeeya kadi sahabaɓe ɓen duumiɓe e wakkilagol yango haɓa piiji ɗin fof feno nulaaɗo feno Aboubacar Ousmane Aboubacar Omar Ousmane Ali mo jeeyano e etinoɓe fii yo guere on daro hakkunde Ali ibn Abi Talib e Muawiyata Abi Sufyan baada marakata Hittin himo jeeyano ahadul rajulain al muhakkamain fi waqiatul hakkam donc haɗay mo jeeyano e sahabaɓe mokko ba men e nder sahabaɓe nulaɗo sallallahu alih wa sallam on welcome to musidɓe men ɓe gaɗatoɓe maɓɓe yiɓe ga aray kadi wona o lawol kisam ɗo musidɓe men hay holno fuɗɗunoɓe ɓen tigi no nder ga hiɓe siiwude dartuji ɗin machallah aray ɗo holno dartuji mum feƴƴuɗi ɗin kadi heɓi ke guluji capanɗe wawɓe siiwude dartuji mon ɗin kadi ɓe weltani on kadi moƴƴata bindi kadi bindi labaɗi aray meɗe yiɗi humpitugol on inchallah jasakumllahu khairan aray ɗe weltani fondateur ɓe ɓen e animateur ɓe ɓen e gestionnaire ɓe ɓen e financiére ɓe ɓen ka radio e rawol kisal e kala site ji internet e kala radio ji wonɗi feƴƴinde ɗi yewtereji karamakoɓen ɗo ɗen jarniɓe ɗen weltaniɓe ɗen duwaniɓe ko honno ko ɗum ɗo wonɗe wiide mo ɓe no etade no waɗira goɗɗum fi diina ka eɗen jarniɓe ɗen weltaniɓe inchallah haray en fof hiɗen torodiri du'a en du'antoɓe yo Allah ɓeydanɓe kutu e cembe renaɓe hisinaɓe e okkaɓe polgal e ko woni gollude mum kon jaɓanaɓe yanguiji ɗi wona ɗi yanguede ɗin e okkaraɓe aljanna makko on aɗa kadi jama on kadi ga no weltana musidɗo meɗen no nder ga omo mari andeji mo tori en du'a sen salminimo ɓe andi yo du'anomo e haray en fof mo ɓe yo du'anomo anditi wo mo andita ali en inna joni a toranike kala toriɗomo du'a e sa e go a wata andutude fof kono haray nde torani Allah subahanahu wa taala toriɓema du'a ɓen fof yo Allah on hundanɓe haajuji maɓɓe dandaɓe ande masiboji fitnaji hokkaraɓe battaneji moƴƴi
السلام شكرا جزاكم الله خير اوكي بارك الله